mukino wa 10 itsinze ikipe ya Rayon Sport. Icyo Rayon Sport yashoboye kwari ukunganya imikino 5. Twinjize mu kibuga kuri uyu wa gatandatu ibitego 3-0 na kandi gahigwa ikipe ya APR ishyizeho kuko ntiyari iherutse gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego bigera kuri 3. Niki kintu cyabuze kuri uyu wa gatandatu kurande rw'ikipe ya Rayon Sport? Ya urakoze, turabireba mu buryo butandukanye. Reka ingingo ya mbere duhere ku bakinnyi babanjemo ku ma equipe yombi. Yego. Ubundi iyo ufasha abakinnyi ba APR 11 babanjemo usangamo byibura 6 bamaranye imyaka 5, ugasangamo abandi bamazemo byibura imyaka 2 bagera kuri nka 2 cyangwa 3. No kuvuga ngo APR abakinnyi bashya yari ifite mu kibuga ntabwo bashobora kurenga 2. Tugiye kubyinjiramo. Yego. Duhereye mu bakinnyi b'abanyarwanda, Rayon APR yabanje Pierre mu izamu. No mukinnyi umaze imyaka itari munsi y'itanu muri APR. Babanza Claude kuri 3 amazemo iyo myaka. Ubwo hari uyimazemo cyangwa irenga. Bashyiramo Clement ari hafi kugeza iyo myaka. Bashyiramo Yunusu abamaranye igihe. Urumva ko backline yabo usibye umusore Jean Gilbert umazemo imyaka 2, abandi ni groupe imenyeranye imaranye igihe kandi idahinduka. Ngo byibura imyaka 2 ishize aba nibo bakinnyi n'ubundi babanzamo mu equipe ya APR. Ndaza kuvuga impamvu y'icyo kintu. Kuri 6 hari Sekiganda ni mushya. Dukomeje Dauda wari umwaka we wa 2 muri APR, ariko ruboneka amazemo iyo myaka byibura 5. Twongere tumwongere muri babandi twari tumaze kubona 4, ubwo babaye 5. Ugafata uruhande roho barafinda naho amazemo iyo myaka byibura 5, ubwo babaye abakinnyi 6. Hanyuma Kiwanuka ni sezo ye ya 2 yajemo muri sezo ishize. Hanyuma hakazamo ndetse na rutayizamu Togwi mushya, Togwi Mera. Reka duhere ku mpamvu yo kubanza kugaruka kuri aba bakinnyi. Ikitarusangiye abakinnyi ba APR bahuriyeho ni abakinnyi byibura 70% muri bo abanayimvuze b'abanyarwanda ni abakinnyi ba equipe nationale. Yego. Quality wise